Bathong bešontše ke ditaba tša lelemela sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo ke tšeo. South Africa is filled. The huge majority of our country are people who work hard every day to build better lives for their families. Mayor wa Cape Town, Geordine Hill-Lewis, o kgethilwe bjalo ka moetapele yo moswa wa DA. The successful execution of this Easter operation stands as a clear evidence of a maturing, integrated border management capability. Ba taolo ya mellwane ka nageng, BMA, ba netefaditše gore mellwane ye meraro ye megolo ka nageng e begile palo ya godimo ya batho bao ba bego ba etšwa le go tsena ka Afrika Borwa mo maikhutšong a sehla sa Paseka. Badudi ba Dobsonville ka Soweto ba hlole ba thunya meši ka dinko e le ge ba tšwele ka makatana mane go ya mebileng go gwanta kgahlano le dikgaruru tša bana le basadi le go ipiletša go toka go batša sehlabelo. Bešong thobela, nna ke lebeseng ka dimeng gobe ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla kgaetšedi Mpho Teme. Tša mathomo, Mayor wa Cape Town, Geordine Hill-Lewis, o kgethilwe bjalo ka moetapele yo moswa wa Democratic Alliance. Hill-Lewis o be a phinkgišanola maemo ao le moetapele wa lekgotla la ditherišano ka Sedibeng, Sibusiso Jonas. Moetapele wa DA ka Gauteng, Solly Msimang, o kgethilwe bjalo ka modulasetulo wa mokgatlo mola Siviwe Kwagube, Celia Spreng le Solly Malatsi ba thupile maemo a botlatša bodulasetulo le go ba motlatša modulasetulo maemong a bona. Ge a amogela maemo a gagwe a maswa, Geordine Hill-Lewis o boletše gore maikemišetšo magolo a gagwe ke go dira gore DA e tšee pušo dikgethong tšeo di tlago tša bosetšhaba. We love this country and we believe deeply in its future. South Africa is filled. The huge majority of our country are people who work hard every day to build better lives for their families. And they deserve a government that works just as hard for them. They deserve a political party that believes in our country's potential. And the DA is and must be that party. O ile a tšwela pele go ikgafa go mokgatlo go ba karolo ya mmušo wa botee bja bosetšhaba. In the DA, we are never in government for positions or titles. We are there to show the DA difference in word and in deed. Under my leadership, the DA will fight every day to shape the direction of government so that it reflects our values. Geordine Hill-Lewis o re taba e bohlokwa lenaneong la gagwe ke go netefatša tshepedišo ya pušo ya maleba le go obamela molao. Bringing law and order to South Africa must be our top priority. Not one priority among many, the priority. Moetapele o moswa ga se a bolela selo ka bokamoso bja maloko ao a lego karolo ya mmušo wa botee bja bosetšhaba. Go hlokega mašeleng a go feta dibilione tše 35 go rarolla mathata a mananeo go parara ao a go hlafetšego ka profenseng ya Gauteng. Seo ke go ya le ka molekgotlapetiši wa thuto, dipapadi, bogabo le setšo ka profenseng Lebogang Maile. Maile o boletše se nakong ya go tsebagatša ga leano la kgoro ya gabo la ngwaga wa 2025 le 2030 leo le nepilego go rarolla dihlotlo ka kgorong yeo. An estimated 723 schools show signs of overcrowding in some grades or across the whole school. We need 200 schools, and that we need more than 35 billion rands to be able to do that. I don't have a budget for putting security guards in schools because my budget should be adding teachers. I need 370 teachers. So we are going to engage with the law enforcement agencies. In the context of housing, we've got peace officers, about 9,000 of them. We want accountability on their part.
Ba taolo ya mellwane ka nageng ka gore Border Management Authority ba netefaditše gore mellwane e meraro e megolo ka nageng e begile palo ya godimo ya batho bao ba bego ba etswa le go tsena ka Afrika Borwa mo maikhutšong a sehla sa Paseka. Batho ba go feta milione ba gabagantše mellwane ka nageng mo boemafofane bja OR Tambo bo begilego palo ya godimo go a latela mollwane wa Lebombo le wa Beitbridge. Batho ba 4,700 ba golegilwe mo le ba 3,000 ba hweditšwe ba sena mangwalo a maleba go le bjalo BMA e tšweleditše tlhobaelo ka ga go se hlokomelwe ga bana morago ga gore ba 29 ba golegwe mollwaneng. BMA swere mengwaga e meraro e šireletša mellwane ya Afrika Borwa go sa šetše kgatelelo tlhokego ya didirišwa le bašomi. Bahlankedi ba BMA ba tsentšitše dinalatemeng nako ya maikhutšo a Paseka mellwaneng ye 70 ka nageng. The successful execution of this Easter operation stands as a clear evidence of a maturing integrated border management capability. Matšatšing a go feta a 10 maikhutšong a Paseka go bile le go tlhatloga ga leemaema ka diperesente tše 21. A total of about 1,278,344 travelers were recorded across our 71 ports of entry. BMA bušitše ya golega bafaladi ba diketekete bao bontši bja bona ba hweditšego ba sena mangwalo a tumelelo ya go ba ka nageng. A total of 4,763 travelers were intercepted and apprehended while attempting to either enter or exit South Africa illegally. Go sa le bjalo go golegilwe bana ba 29 maikhutšong a Paseka. We are very much worried, but what do we find, especially with the Zimbabweans, is basically people that are in South Africa who are Zimbabweans, who basically call taxi drivers to say, please bring my child over without any document. BMA la editše ka katlego ya yona ya go phethagatša molao ka go bangatana le sephodisa sa Afrika Borwa, sešole sa Afrika Borwa le mafapha a private. Go letotše gore badudi ba mmalwa ba senago mangwalo a maleba go tšwa nageng ya Zimbabwe ba tšwelele pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Bloemfontein go sasa seo morago ga gore bese ya boraro yeo e bego e nameditše badudi ba dinaga dišele e emišwe le go ntšhwa tseleng ka mmileng wa ka Free State ge e sa le kgwedi e thoma. Bese yeo e be e nameditše banamedi ba 55 gomme e be e lebile Cape Town go tšwa ka Zimbabwe. E be e nameditše bafaladi ba 29 bao ba bego ba sena mangwalo a maleba go balwa le bana ba šupa mo le ba 20 tshela bona ba bana le mangwalo a maleba. Bese yeo ile ya išwa sentareng ya diteko ya Lengau ka Bloemfontein. Go ile go a hwetša gore bese yeo e be se ya lokela tsela ka ge mabati a yona a be a sa šome le go bea maphelo a banamedi kotsing ka ge lephakana la yona le be le sena dibreki. Mootledi wa bese yeo yena o be a na le mangwalo a maleba e fela a sena lengwalo la go otlela. Go le bjalo batho ba 10 go ba 16 go tšwa nageng ya Zimbabwe bao ba golegilwego mmileng wa N1 letšatši pele la go ba kere letšatši pele ga la Paseka ba tšweletše ka boripana pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Bloemfontein bekeng ya go feta. Go thupšwa ga bese yeo ka provinceng go tliša palo ya bao ba golegilego ntle le mangwalo a maleba go ba 15 ge e sa le kgwedi e thoma. Sa le ditaba tša leleme la Sepedi go SABC2. Badudi ba Dobsonville ka Soweto ba tlhole ba thunya meši ka dinko ba tšwele ka makatana mane go ya mebileng go ya go gwanta kgatlhanong le dikgaruru tša bana le basadi le go ipiletša gore ba tšo sehlabelo ba hwetše toka. Seo se tla morago gore moruti wa go tsebega gape le motsebalege go marangrang a dikgokagano tša leago go tšwa ka Dobsonville a latofatšwe ka go kata mosetsana wa mengwaga e 13 go tšwa tikologong yeo. Badudi ba re mogwanto woo wa bona ke wa go bontšha thekgo go mosetsana yoo morago ga gore phutego ya kereke e eme moruti yoo nokeng le go bolela gore gana gore le go bolela ge ya sena molato go ba go fihla ge ya bonwa molato. Seo se befedišitše maloko a mangwe a setšhaba a wa rego ba dira bošula bjo ba šireletšwa mo le ba tšwa sehlabelo ba tšwela pele go fogohleletša seropeng. Moruti yoo o ka ntlwana le sisi morago ga go golegwa mo bekeng go letotše gore a tšwelele pele ga kgorotsheko ka la bobedi go dira kgopelo ya peila. Molato wa go kata o ile wa bula maphodiseng morago ga gore ngwana yoo a okwe tleliniking ya selegae mo mafelong a beke ya Paseka.
badudi ba majaneng kudu bao ba tšwago ka Middleton A gausu le Delareyville ka Northwest ba re ba lapile go lekane seo ka ge mathata a metsi a tšwela pele go šitiša maphelo a bona le go ba gapeletša go etshepela go dikarikana tša ditonki le dikiribai go ga metsi metsaneng ya gausu. Badudi bao ba befetšego ba latofatšwa mmasepala wa selegae wa Ngaka Modiri Molema ka go palelwa ke go ba abela ditirelo tša metsi tša go ya go ile. Baagi ba Middleton A ba re bana le dingwaga di le 10 ba sena metsi mme seo se tlhola gore ba se kgone go tlhokomela itekanelo ya bona. Ga gona metsi ba go ra sokola gona yena sa ke tsogile yana tota emeretsa ka kitse di hatsong di MTL ga ke anwa le pilisi ya blood phakela ka go tlhoka metsi a sa re tlhokile metsi di kgwedi ke tsara ditharo di kae rona bogolwana rona re bereka ha crechale yo mathata ga gona metsi a apayang before apa o kula bana batho ba re ba mmerekong ba go lapa pele tshwantse re bone gore re planisa ya metsi bereka di garden thata so go thola ro ira garden feletsa ishile go tsatsile bofelo o berekile ka matla go sena pula o tsa metsi a re ntse wa sala mo ka digupo ro wa save re khone go nesa dijalo tsa go felong garden e shule. Baagi ba re le thuso ya nakwana ga ya lekana go ne le o kwanela generator le o batlamelwang ka lona le tlhaela sala ka ne re itemogela bathata anwa ha go no go etsa go istoliwa selo engine ya diesel le gore ga jana ka re bua yana mo go yone ha re nna le metsi re tlamela ka metsi re le baagi ba majaneng re fa metsi hela letsatsi le lengwe ha re tisitse ke matsatsi a le mararo. Mmasepala wa Sedika se Ngaka Modiri Molema wa dumela gore go na le mathata a metsi mme ba re seo se tlholwa ke tshenyo ya mafaratlhatlha a metsi. The municipality has deployed 2 trucks to assist the area with the supply of water, and the technical team of the institution is currently on site in order to remedy the situation. Seemo seno se lemosa fa tlhokego ya metsi ya ama matshelo le go tlholela baagi mathata. Ke Lebogang Pebe wa dikgang tsa SABC mo majaneng gaufi le Delareyville. Batho pa difoka ba phadišano ya lenyaga ya go bitša Bridge Building and Schools Aquarium Water Competition ba re phadišano ye e otlolla le go kaonafatša bokgoni bja bona bjo ba ithutilego bjona ka dikolong. Barutwana ba go balelwa go legole go tšwa dikolong tše fapanego ba tsenetše phadišano ye ya bo 35 ya South African Institute of Civil Engineering go ba SAIS ka Bloemfontein. Sehlopha seo se akaretša barutwana ba bararo gomme difoka tšeo ba di thupilego di akaretša mašeleng le ditlabelwa tše dingwe le go ba fa monyetla wa go fetela maemong a setšhaba phadišano ye. SAIS e re phadišano ye e nepile go tlhotlheletša barutwana go ba le lerato go dithuto tša dipalo le mahlale le go ba ruta go ba le bokgoni bja tharollo ya mathata. Barutwana ba tlile ba ikemiseditse go bontsha tsebo le bokgoni ba bona. Tlhodisanong ya go aha borogo ba file disebediswa mme tebello ke gore ba rale le hona go aha borogo ka go bontsha boiqapelo mmogo le kutlwisiso ya engineering. Go ba ra bona temona ka rana ra sokola ka le gore bana ba ileng gore ba nki what we call pure maths. Most of them by maths literacy. So ke ntho e bohlokwa go bona gore go bona bana ba nka subject tsena tsa maths and science, and ha re le hlono le mohlomo ba ka ba bona ile gore ba joina profession ena rona civil engineering. Barutwana ba bontshitse boqhetseke mmogo le mamello. First of all, I'm like, oh, it's like amazing to just like be here and to be here with my friends. It's really nice. I love it. And we've been doing this for 3 years now, and each year it's just an amazing experience. Even if the first year we did horrible, but we came back because it's just so fun doing it with my friends and being here with them both. It's just really a great experience, and experiencing it with other schools also. I am overwhelmed and I'm so happy. Are you ready to? Yes, I hope so. Nakong ena mo ho buisanwang haholo ka meralo ya motheo mmogo le polokeho ya metsi, tlhodisano ya metsi e shebane le kaho ya meralo ya motheo e nepahetseng. To stay good communicator as group, communication e re thusitse ka haholo. Nako e hlokolosi ya tlhodisano ena e bile ya ho lekola boleng ba marogo ao barutwana ba ahileng. Bahlodi ba tlhodisano ya kaho ya borogo ba tla lo iketa boemong ba naha ka kgwedi ya Phato ha ba tlhodisano ya metsi bona ba ilo emela lebatoa kgweding e tlang.
Magala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Bloemfontein. Re sa le amogela Mopresidente wa naga ya US Donald Trump o tsebisitse gore sešole sa ka metsing sa US se tla thiba tsela ya lewatle la Strait of Hormuz ka ponyo ya leihlo. O re ba ya go thibela dikepe ka moka tša thomelo ya dithoto go ya dinageng tša boditšhabatšhaba ka moka tšeo di lefetšego naga ya Iran. Seo se tla morago ga gore kemedi ya US le Iran e kopane ka Pakistan go la Islamabad go swara ditherišano tša khutšo. Efela ditherišano tšeo ga se nka tša bjala dienyo tša katlego. Moetapele yo wa naga ya US o bolela ge Iran e se ya ikemišetša go neelana ka maikemišetšo a yona a nuclear le go bula leiswa ditsela tšeo go dumelelwanego ka tšona nakong ya kopano ye telele yeo e tšerego di iri tše 21 ga di a lekana go emiša mešomo ya sešole. Trump o re o nyetletšwe ke motlatši wa gagwe e le go JD Vance, dikemedi tša ditherišano tša khutšo Steve Witkoff le Jed Kushner ka ga kopano yeo e tšerego karolo ka Islamabad. Mopresidente wa US o boletše gape gore ga gona motho yo a lefelago go šomiša tsela ya Strait of Hormuz ka mokgwa wo o sego molaong gomme a tshela ka yona a bolokegile. Iran e be se a tšwa e hwetšagala go ntšha somafehleng a yona nakong ya kgatišo ye e dirwa. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba, le nyaka go loloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba, le letšeng go 011 714 6133 goba le romele email go news@sabc.co.za. SABC News, lentšu la gago, re ikemetše, ga re tšee lehlakore. Bagešo ditaba tša rena di felela mo go pena go ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjale ka Facebook, X, YouTube gešo le nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla re go sasa ka seripagare go tša go iri ya boseswai gona mo go SABC 2 le go SABC le gae ba lefa tšona. Ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso o tla re go sa rahlolana bešong gabotse.